Dragi prijatelji, dragi Jagodinci, dobroveče i dobrodošli na završnu predizbornu konvenciju grupe građana Bunt prava Jagodina. Molim vas da pozdravite himnu Republike Srbije. Promene kreću sa strelišta, kaže jedan od lidera bunta prave Jagodine, a upravo ovde na strelištu je sve i krenulo. Ovde je osnovano udruženje Bunt pre 4 godine, a pre godinu i po dana je i grupa građana Bunt prava Jagodina. Bunt prava Jagodina je postavila sebi zadatak da kandiduje novu politiku na ovim izborima, koja je drugačija od svih dosadašnjih. Politiku koja je primenjiva u praksi, u običnom životu običnih ljudi. Ona ne promoviše politiku fraza i praznih obećanja, već politiku gorućih životnih problema naše lokalne zajednice. Za nas govore dela, a ne suvoparne reči. Pogledajmo kratak prikaz onoga što je do sada urađeno.
predajemo listu mladih ljudi, perspektivnih ljudi, kvalitetnih ljudi. Moramo da napomenemo da svaki naš čovek na listi radi. Imamo najboljeg advokata u Jagodini, najmlađeg advokata, imamo najmlađu doktorku u Jagodini, imamo najboljeg studenta Fakulteta pedagoških nauka, predsjednika Studentskog parlamenta Univerziteta u Kragujevcu, predsjednika studentske organizacije, imamo tu naše prijatelje iz veterana, imamo naše prijatelje iz svih drugih organizacija na nivou grada, znači 21 osoba reprezentativna za grad Jagodinu po svim mogućim osnovama. Tajna uspeha u životu nije da čovek radi ono što voli, već da voli ono što radi. To upravo radi jedan od lidera ove političke organizacije. Svoj društveni angažman počinje na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini, gde već kao brucoš postaje predsjednik studentske organizacije. Potom ulazi u Ravnogorski pokret kao predsjednik Pokreta Srbije. Političku karijeru počinje pre 4 godine, kada je bio nosilac liste Srpsko-ruskog pokreta kao najmlađi vanstranački kandidat za gradonačelnika na lokalnim izborima u Jagodini. Bio je i kandidat za narodnog poslanika. Formiranjem organizacije Bunt, njegov životni moto je ko sme, taj može, ko ne zna za strah, taj ide napred. Pozdravimo lidera grupe građana Bunt prava Jagodina i kandidata za gradonačelnika Jagodine, Dušana Markovića. Sestri i braćo, Slobodarsko Strelište, pomaže vam Bog. Pre nego što krenemo da kažemo šta je to ono što smo uradili, šta je to ono što ćemo uraditi, sve vas molim da jednim velikim aplauzom pozdravimo stradalni srpski narod u srpskoj Crnoj Gori i njihovog idejnog i duhovnog vođu, mitropolita Amfilohija Radovića. Šta smo sve uradili za proteklih 8 godina, dragi moji strelištanci, dragi moji jagodinci, dragi prijatelji i saborci? Odradili smo preko 700 akcija, jedan deo tih akcija ste mogli i da pogledate ovde. Posle 40 godina od osnivanja strelišta kao naselja, darivali smo javnu česmu našem strelištu. Nismo zaboravili ono što je najsvetije u strelištanaca, a to je sloboda i to je život koji se za tu slobodu da. Naš sugrađanin i naš sunarodnik Aleksandar Aca Raković 20 godina je bio zaboravljen, ali je ova organizacija i ovi ljudi nisu zaboravili isto. Podigli smo heroju strelišta velelepni spomenik i on se danas nalazi na uglu dveju ulica, Branka Radičevića i one koja još dugo neće da se zove Živorada Kostića. Naravno, pošto smo mi opoziciona stranka u Jagodini, nismo imali mogućnosti da verifikujemo taj spomenik, da ga ucrtamo, da mu damo ime i prezime i da ga niko sa tog mesta više ne pomeri. Vlasti u Jagodini nisu dozvolile da taj spomenik bude ucrtan. Tu nismo stali. 17. oktobra, na dan oslobođenja Jagodine u Drugom svetskom ratu, podigli smo spomenik nevinim žrtvama komunističkog terora. Taj spomenik se nalazi u crkvi Pokrova Presvete Bogorodice na Strelištu. I tako niz akcija od renoviranja stambenih objekta socijalno ugroženim porodicama, do deljenja više hiljada paketića za pravoslavne i nove godine u Jagodini, do organizovanja humanitarnih turnira u basketu, šahu, fudbalu, do organizacije litije koju smo vodili kroz naš grad. Tako neumorno, misionarski u proteklih 8 godina. Kada je ova pošast zvana koronavirus napala našu državu, mi nismo lagali,
Mi nismo napadali one koje nešto rade ili ne rade. Mi smo zasukali svoje rukave i upravo ovde na strelištu je otvorena kuhinja javna iz koje smo iznosili tople obroke i nosili na kućne adrese našim najugroženijim stanovnicima. Preko 3.500 toplih obroka je iz Koletove javne kuhinje izašlo za naše Jagodince. Nama nije potrebno da vršimo vlast. Nama nije potrebno da nam Dragan Marković da novac da bi nešto radili. To si lepo rekao, Duci. Nama to, gospodo moja, nije potrebno. Sve što smo radili, radili smo o svom rugu i krugu. Sve što smo napravili, napravili smo zajedno. Svaka akcija, svako novo delo je vaše delo. Vi ste ugradili vas u sva naša dela. Nismo čekali da nam Dragan Marković Palma otvori granice da idemo da uspostavljamo inostranu saradnju. Uspostavili smo inostranu saradnju sa Srpskom Crnom Gorom, iz koje nam je došao naš brat i prijatelj Marko Milačić i Vladan Dajković. Možemo da se pohvalimo da je centralna Srbija imala jednog jedinog predstavnika na proslavi Dana Republike Srpske. Taj predstavnik svih vas sam bio ja i rame uz rame sa Miloradom Dodikom proslavili oslobođenje Srpske Sparte, naše republike. To su pokazatelji. To su pokazatelji da se sve može kad se hoće. I da one naše neprijatelje, upravo to i brine. Kako ovih 20-ak mladih ljudi okupe 500 ljudi na tribini? Kako napune kulturni centar? Kako skupe 1000 potpisa za jedan dan? Pa tako, gospodo, što mi nigde vrata zadnjicom zatvarali nismo. Gde god smo se pojavili, ostao nam je čist obraz i mogućnost da pokucamo i zakucamo na ta vrata. To i vi pokazujete večeras. Ovo je najveće opoziciono okupljanje u Jagodini od 2000. godine. Niko ovo ne može u Jagodini. Imali smo 3 mogućnosti i 3 puta. Jedan put je bio da se prodamo kao što su se svi prodali Draganu Markoviću Palmi. Drugi put je bio da napustimo ovu zemlju kao mnogi od nas. I treći put i najteži put je bio da objedinimo redove, da skupimo snagu i da krenemo u odsudnu borbu za slobodu Strelišta, za slobodu Jagodine, ako Bog da i za slobodu Srbije. Mi možda jesmo mladi, ali u prilog našoj zrelosti govori i to da smo objedinili sve ono što 2016. godine nije moglo da prođe cenzus. To je istinska opozicija u Jagodini. To boli i muči Srpsku naprednu stranku, Jedinstvenu Srbiju, SPS i sve one druge podguzne muve koje pred Dragana dižu ruku za svaku odluku. To njih boli, jer niko ne može da predvidi šta je sledeće što ćemo uraditi. A mi smo predvideli, sledeće je ono što ćemo da uradimo jeste da pobedimo na lokalnim izborima u Jagodini, da se glas slobodnih ljudi čuje u Jagodini. Ukoliko vaša podrška bude stamena i čvrsta, ukoliko nas ne pokradu, a neće moći, ukoliko u nedelju svi izađemo i poletimo kao sokolovi i na glasačkom listiću zaokružimo dela, a ne reči, i slogan nam je čak ukrao. Ni to nije mogao da izmisli sam. Čak nam je i slogan ukrao. Ako zaokružite redni broj 2, zaokružit ćete slobodnu govornicu u gradskom parlamentu u Jagodini. To vam mi jemčimo i za tih naših reči stojimo. Šta su to? Svi se pitaju šta su to programska načela grupe građana Bunt prava Jagodina. Ima ih dosta, ali ona najznačajnija su sledeća. Smena apsolutističke vlasti Jedinstvene Srbije i Srpske napredne stranke u Jagodini.
sprečavanje rehabilitacije dosovskih derivata koji su direktno odgovorni za vlastodržačku politiku Dragana Markovića Palme. 2004. godine oni su Dragana doveli na vlast. Treće načelo, ne manje bitno, jeste da je potrebno da dođe do smene generacija u gradskom parlamentu i u gradskoj politici. U Skupštini grada sede fosili i kebane. Gradonačelnik Jagodine Ratko Stevanović ima, koliko ima? 78 godina. Moguće. 78 godina. Žota, preko 70 godina. Ratko Vučurović, preko 80 godina. Oni u zbiru imaju preko 300 godina starosti. Ljudi moji, 300 godina starosti. Njima Palma tamo dođe kao predsjednik omladine. Braćo i sestre, neću da dužim, a Bog nas je pogledao, najviše smo se brinuli da neće kiša slučajno. Nema kiše, otvorilo se nebo, otvorili su se vidici i da će Bog da posle 21. svi zajedno proslavimo veličanstvenu pobedu. Kad kažemo pobedu, mi se ne zanosimo kao neki drugi bajni političari, nisu oni prošli pored političara. Da mi možemo na ovim izborima da pobedimo Dragana Markovića. Teško da možemo, ali možemo da ga načnemo i taj tehnički nokaut Dragan mora da primi sa strelišta, sa onog bastiona srpstva i jagodinstva. Mojim strelištancima poručujem sledeće. Dragi moji sugrađani, pružila vam se šansa da prvi put u istoriji Jagodine imate vašeg čoveka za kandidata na najodgovorniju funkciju. Ajde da pokažemo da strelište može da uzvrati udarac Končarevu i Predoru. Pa da ga načnemo ovde za početak, a posle će da se čeramo. Šta je to, dragi moji Jagodinci, prava Jagodina? Prava Jagodina je da nam se jagodinsko pivo toči u jagodinskoj pivari u Jagodini, a ne u Valjevu. Prava Jagodina je da sprečimo propast privrednog mrtvaca fabrike kablova. Prava Jagodina je da se oživi kvasara u jagodinskoj pivari. Korona nigde kvasac, a mi za 400.000 eura prodajemo jagodinski gigant. 6 fabrika u jednoj fabrici za 400.000 eura. Za dnevni obrt jagodinske pivare prodali smo jagodinsku privaru. Ko je kriv za to? Ko je kriv za propast jagodinske privrede? Od 2000. godine do 2009. godine uništene su sve fabrike koje su nosile epitet jagodinske privrede. 17 fabrika je u Jagodini uništeno. 25.000 ljudi ostalo je bez posla. Pa je to grad budućnosti? Pa je to grad u kome cvetaju ruže? Pa je strelište naselje u kome cvetaju ruže? Da se nismo snimili ovde u ovom mrklom mraku, ne bismo imali svetlo u 21. veku. Pa je li prava Jagodina i grad budućnosti Jagodina Gornje i Donje Štiplje bez asfalta, bez struje, bez prodavnice, bez ambulante? Pa je prava Jagodina Lozovik koji nema dom kulture, nema ambulantu? Pa je prava Jagodina Lovci? Pa je prava Jagodina sve ono što nažalost nije? Ja nemam ništa protiv toga da Končarevo, Predor, Ribare izgleda lepo, treba da izgledaju ta mesta lepo. Ali daj da i neka druga sela izgledaju lepo. Nije rešenje prekrečiti dom kulture, staviti nove prozore, uzeti ogromne novce od države za sve to što radite i kažete mi smo pokrenuli razvoj jagodinskog sela. Mi imamo rešenje za razvoj jagodinskog sela, to rešenje za problem zvani uništenje jagodinskih sela nalazi se u našim političkim načelima. Svako manje selo, skup manjih sela ili ti jedno veće selo, proizvodni pogon koji će zaposliti nekoliko radnika, da to selo prodiše, da to selo proživi. Ne jedu se zidine u vidu doma kulture. To je rešenje za život jagodinskih sela. Proizvodni pogon u svakom selu gde je to moguće. I mi vam sad obećavamo, odmah posle izbora,
U Vranovcu jedan moj prijatelj otvara podnu sušaru, zaposliće 20 ljudi. Mi naša dela ispunjavamo i vidjet ćete da ćemo i to ispuniti. Ono što ćemo raditi, ako nam date vaše poverenje, jeste da ćemo se svim snagama zalagati da ona govornica bude slobodna, da se glas slobodnih Strelištanaca i Jagodinaca čuje u Jagodinskoj skupštini i da crpeći snagu sa te govornice uradimo sve ono što smo zacrtali. A zacrtali smo da ono stepenište koje spaja Strelište i Bučino brdo bude jedno od najlepših stepeništa u Jagodini. A zacrtali smo da Vidikovac iznad Strelišta bude turistička atrakcija na kome će ljudi moći doći da se slikaju i naprave koju fotografiju. Zacrtali smo da renoviramo dom penzionera u Jagodini koji je pri rušenju. Zacrtali smo da oformimo omladinski centar u Jagodini. Zacrtali smo što šta, ali džabe smo zacrtali ako 21. juna u nedelju ne poletimo kao sokolovi i ne zaokružimo redni broj 2. Na rednom broju 2 se nalazi sloboda, pod rednim brojem 2 se nalaze ljudi koji smeju da vas pogledaju u oči, koji nikad u životu nikog nisu prevarili, nikog nisu slagali, sve što su obećali ispunili, to se nalazi pod rednim brojem 2, ali ono što je najbitnije, a nalazi se pod rednim brojem 2, jeste da za okruživanjem tog broja otkucava onaj posljednji minut vladavini Jedinstvene Srbije i Srpske napredne stranke. Ta Srpska napredna stranka ovde u Jagodini je 2016. godine zaluđivala ljude u Jagodini kako promene niko ne može da zaustavi. E pa kad su uzeli 9.500 glasova, 9.154 glasova, brže bolje su otišli kod Dragana Markovića Palme, prodali mu se i evo danas u koaliciji. Gde je danas ta Srpska napredna stranka? Gde su naše pojedine komšije koji se kunu u njih? Gde su da nas pogledaju u oči i da kažu šta je sa promenama u Jagodini? Mi vam poručujemo još ovo i neću da dužim, mada je lepo vreme, sad već može da se priča. Ukoliko 21. juna sve nas ili jednog od nas vidite u Skupštini da pre Dragana glasa ovako, kad Dragan oko, mi odmah skoko. Da nam više nikad u životu zdravo ne kažete, da nas više nikad u životu ne ispoštujete ni po jednom mogućem osnovu i što pokazuje ovaj čovek da nas liferujete ovim kišobranom po stražnici i zajednici. E sad, ukoliko ne glasamo u Skupštini za ono za što mislimo da ne treba da glasamo, na sledećim izborima koji će biti za 1 godinu i po dana, dovedite još po jednog čoveka na završnoj konvenciji ovde na Strelištu, pa da probamo da taj nokaut bude i tehnički nokaut ovoj uništilačkoj vlasti Jedinstvene Srbije i Srpske napredne stranke. Sve vas od srca pozdravljam i molim vas da u nedelju glasate svojom glavom, da u nedelju birate vaše komšije i vašu decu do pobjede bunta prave Jagodine. Živela slobodna i prava Jagodina! Naša programska načela su naše sveto pismo i nećemo odustati od njih dok i poslednju tačku ne ispunimo. Evo tih naših ključnih zadataka. Bunt prava Jagodina nastala iz ideje mladih, obrazovanih i uspešnih ljudi koji žele da promene političku situaciju u našem gradu. Bunt prava Jagodina danas je jedina alternativa na gradskoj političkoj sceni. Došlo je vreme za smenu generacije u gradskoj politici. Vreme je za nova lica koja do sada nisu učestvovala u vlasti i nisu okaljana aferama i skandalima. Program Bunta prave Jagodine sastoji se od 11 tačaka, a to su reformisanje lokalne samouprave, bolje pružanje usluga građanima i vraćanje ovlašćenja institucijama koje su trenutno u vlasti pojedinaca, radno uključivanje mladih u politički život i veća zastupljenost na mestima odlučivanja,
veća uključenost mesnih zajednica u donošenju odluka koji ih se tiču. Subvencionisat ćemo mali i srednja preduzeća i podržat ćemo domaće poslodavce za otvaranje novih radnih mjesta. Preispitat ćemo sve sporne privatizacije društvenih preduzeća i poslovanje istih. Poseban akcent stavit ćemo na rješavanje problema nekadašnjih radnika Jagodinske pivare i fabrike kablova Svetozarevo. Također, oformit ćemo stručan tim koji će se baviti rekonstrukcijom postojećih društvenih preduzeća sa posebnim akcentom na fabriku kablova. Poboljšat ćemo životni standard veterana, boraca i njihovih porodica. Briga o Romima i njihovo intenzivnije uključivanje u društvo. Podrška za inkluziju osoba s invaliditetom i osoba sa posebnim potrebama. Inicirat ćemo otvaranje Doma omladine i Studentsko-omladinskog centra za kulturu. Preuredit ćemo postojaće jasine, sportski objekte i terene i omogućiti građanima da ih bolje i intenzivnije koriste. Također, aktivno ćemo raditi na poboljšanju kvaliteta života penzionera i omogućiti im raznovrsne aktivnosti. Iz temelja ćemo renovirati penzionerski klub. Posvećivanje veće pažnje seoskim školama i vrtićima, adaptirat ćemo sve postojeće fiskulturne sale, a tamo da ih nema izgradit ćemo nove. Obezbedit ćemo besplatne udžbenike za đake osnovnih i srednjih škola. Osiguranje đaka i studenta finansirat će lokalna samouprava. Dovest ćemo u Jagodinu još jedan akreditivni fakultet. Zalagat ćemo se da svako veće selo ili više manjih sela dobije proizvodni pogon, čime bi se poboljšao standard ljudi na selu i rešio problem zapošljavanja. Također obezbedit ćemo opštinske subvencije za mlade, čija je osnovna delatnost poljoprivreda. Formirat ćemo gradsku direkciju koja će pomagati mladima da ostanu na selu, a već postojećim gazdinstvima da opstanu. Trudit ćemo se da svako, čak i najmanji i najudaljenije jagodinsko selo dobije vodovodnu i kanalizacijnu mrežu, pokrivenu s mobilnim signalom i internetom. Inicirat ćemo izgradnju novih i popravku već postojećih bedema za zaštitu od poplava. Izjednačit ćemo selo i grad infrastrukturno i po kvalitetu života. Zalagat ćemo se za usvajanje njenog urbanističkog plana i njegovo pridržavanje. Inicirat ćemo formiranje pešačke zone, obnovit ćemo postojeće pešačke biciklističke staze i raditi na izgradnji novih tamo gde postoje uslovi. Radit ćemo na očuvanju životne sredine, ulagati u obnovljive izvore energije i rešiti problem divljih deponija kako u gradu, tako i na selu. Insistirat ćemo na reciklaži kako smeća, tako i otpadnih voda. Zalagat ćemo se za očuvanje postojećih zelenih površina i formiranje novih. Radit ćemo na proširenju kapaciteta azila za pse i povezati se sa udruženjima za zaštitu životinja i inostranim azilima kako bi se trajno rešilo pitanje napuštenih pasa. Predložit ćemo republičkim poslanicima da iniciraju formiranje jake komisije na državnom nivou sa ciljem da se argumentovano bori za sprečavanje revizije srpske istorije. Poseban akcent dati na odnos Hrvatske prema Srbiji, gde težišno mesto mora imati koncentracioni logor Jasenovac, Jadovno i ostala stratišta za vreme NDH, kao i egzodus Srba u posljednjem ratu. Do sada smo sva naša obećanja pretvarali u dela. Ovoga puta nama je potrebna vaša podrška. Zato 21. juna na lokalnim izborima u Jagodini zaokružite listu broj 2. Za dela, a ne reči. Do pobjede prave Jagodinu. Političku karijeru započeo je kao srednjoškolac 90. godina, boreći se za slobodu na ulici. Svojim radom i istrajnošću 2000. godine postaje predsjednik Demokratske omladine našeg grada. Na izborima 2016. godine bio je nosilac liste Saveza za bolju Jagodinu. Nije ušao u gradsku skupštinu jer mu je nedostajalo samo 90 glasova. Jedan je od inicijatora za zajedničko objedinjenje mlade političke opcije Bunt prava Jagodina. On kaže da treba ići u korak sa svetom, da naša pokoljenja imaju budućnost u svojoj zemlji, a ne da je traže van naših granica. Dragi prijatelji, pozdravimo još jednog od lidera Bunta prave Jagodine, kandidata za predsjednika Skupštine grada, Aleksandra Grkovića. Poštovani prijatelji, poštovani strelištanci i jagodinci, dobroveče. Ovu kandidaturu za predsjednika Skupštine grada je smislio upravo Dušan Marković. On je rekao ti si najstariji među nama i ti ćeš biti onaj koji će smeniti Dragana Markovića Palmu na njegovoj poziciji predsjednika Skupštine grada. Ja sam rekao Dušane, ako ti tako kažeš i ako tako mora za ovu zajedničku priču, nema nikakvog problema. Pitao sam ga da li moram da ošišem ove svoje lepe lokne, on je rekao ne, uvodimo nove standarde, lokne ostaju. Poštovani prijatelji, voleo bih da
večeras kada dođete kući, proširite aber svojim prijateljima, svojim kumovima, svojim rođacima, da se večeras na strelištu dogodio narod. Večeras se na strelištu dogodilo najveće okupljanje nezadovoljnih opozicionih nastrojenih glasača, onih koji su za smenu Jedinstvene Srbije i Srpske napredne stranke, onih koji nisu zadovoljni kako se u Srbiji trenutno živi, onih koji žele da žive pristojno, a da zato nemaju muku i Damoklov mač politike na svom vratu. Voleo bih da taj aber proširite i najprijateljski vas molim o tome, jer nema jačeg i boljeg medija od abera. Nema jačeg i boljeg medija od žive reči. Verujte da će se saznati u svim krajevima naše gradske zajednice, i u Štiplju, i u Majoru, i u Tabanu, i na stadionu. Martin Luther King je 1963. godine imao čuveni govor koji se zvao Ja imam san, I have a dream. Ja imam san da smo mi generacija onih koji će smeniti ovu generaciju skakavaca, koji su nam pojeli živote. Imam san da smo mi generacija onih koji će obnoviti fabriku kablova. Imam san da smo generacija onih koji će obnoviti Jagodinsku pivaru i vratiti je tamo gde joj je mesto. Imam san da ćemo obnoviti Minel, Budućnost, Resavu, Žitomlin, Pomoravlje, Jugoprevoz. To ne mogu da učine ovi koji vladaju već 16 godina i 7 godina ovi u Republici. Da su hteli, imali su dovoljno vremena da ceo taj negativni proces obrnu i da kažu super je, dolaze strane investicije, ali ajmo da vratimo naše stare fabrike i da one budu konkurentne tim stranim investicijama. Ne može gore od ovoga. Sljedeći scenario jeste naseljavanje Arapa i Afrikanaca. Nisam rasista, nemam ništa protiv, ali ovo je otadžbina Srbina. Kada sam pre mesec dana sa Dušanom delio letke po strelištu, nama to nije strano da budemo, kako mi to kažemo, politički operativni, video sam veliki broj punih sandučića računa. Najveći broj sandučića koji su puni računima, koji pokazuju na to da je veliki broj ljudi otišao vani, je upravo ovde na strelištu, na Jagodinskom Novom Beogradu. Da li je to Novi Beograd? Naravno da ne. Nije ni u drugim krajevima grada bolje. Ne valja, alarmantno je i bit će još gore. Imali su 16 godina da nam urede život na način pristojnog čoveka, na način kako to danas žive Mađari, kako žive Poljaci, kako žive Rumuni, svi oni koji su do samo pre 30 godina živeli drastično gore nego što smo mi živeli tada. Zato ovu generaciju aktualnih vlastodržaca nazivam generacijom skakavaca. Hoćemo li dozvoliti da nam pojedu živote do kraja? Ja neću. Hteo sam da idem za Nemačku. On je krivac što nisam otišao. Rekao je, ostaj ovde, sunce tuđeg neba nećete grijat ko što svoje grije. Rešio sam da probam svojim mladim momcima da preokrenemo ovu priču. Pobeda je ako vi od ponedeljka budete imali opoziciju koja će za vas, za skupštinskom govornicom pričati sve ono što vas tišti. Pobeda je kada u Skupštini grada Jagodine imamo sednice Skupštine grada koje neće trajati 15 minuta i gde se predsjednik Skupštine grada neće utrkivati sa Guinnessovom knjigom rekorda oko toga koliko kratko traje jedna sednica Skupštine grada. Pobeda će biti sve ono što budemo rekli za skupštinskom govornicom što vas tišti. Nemanje radnih mesta, male penzije, zdravstvo u raspadu, nedostatak sindikata, nedovoljne plate. Da li je to pristojan život? Naravno da nije. Da li je moguće ostvariti ovde pristojan život? Naravno da jeste. Hoćemo li na bauštele i da vrtimo volan po Nemačkoj ili ćemo ovde da gradimo bolju budućnost za našu decu? Nije sporno. Izbor postoji. Zašto bismo išli iz svoje otadžbine? Zašto bih sekao svoj koren ako to nije potrebno? I ako na kraju krajeva ne želim. Poštovani prijatelji, Barack Obama je rekao yes we can. Da, mi možemo. Da, jedino mi možemo. Oni su protraćili 16 godina energije tek da stvore nešto više za sebe, a nešto mnogo manje za sve vas.
Ovaj u Republici 7 godina stvara za sebe i svoje okruženje. Mi smo ti koji donosimo promene. Mi smo ti koji znamo šta je muka. Mi smo deca vas, radničke klase. Mi smo vaša braća, vaši prijatelji i kumovi. Ne oni koji trenutno vladaju Jagodinu. Ne oni koji trenutno vladaju Srbijom. Ne oni koji ne znaju više šta je život običnog, mučenog srpskog građanina. Da, Churchill kaže krv, suze i znoj. Poslednjih 1,5 dana mi smo imali krv, suze i znoj. Naša vizija jeste da mi možemo da izvedemo tu promenu, ali tu promenu nećemo moći da izvedemo bez vas. Vaši glasovi 21. juna donose pobedu koja kaže napokon u parlamentu imamo opoziciju. Nećemo dozvoliti ovo što se dešavalo od 2016. do 2020. godine. Palma nam je vratio komunizam, onaj od pre 1990. godine, ponovo na političku scenu. Jednopartizam, monocentrizam, egocentrizam. Dosta je bilo. Dosta je bilo, vreme je za novu generaciju, vreme je za promene, vreme je za bolji život, vreme je za dostojanstven život, vreme je za pristojne plate, vreme je za pristojne penzije, vreme je za zdravstvo bez korupcije, vreme je za dostojanstvenog poljoprivrednika koji će moći da živi na svom poljoprivrednom gazdinstvu, vreme je da ne idemo sa svog i sopstvenog, vreme je da menjamo aktuelnu vlast da bi nam bilo bolje od ponedeljka. I zato vas pozivam da 21. juna glasate za listu pod rednim brojem 2, da smenimo generaciju skakavaca, jer jedino tako može da bude bolje. Hvala veliko. Uvaženi sugrađani, već ste navikli na našu ozbiljnost. To očekujte i u buduće. Činjenicama dokazujemo šta razara Jagodinu i njenu privredu. Evo kako je propala jagodinska privreda. Poštovani sugrađani, nalazimo se ispred propalog pogona jednog jagodinskog giganta. A pogledajte kako je počela i završila se propast svih jagodinskih preduzeća i jagodinske privrede. Razvoj industrijalizacije Jagodine kreće u isto vreme kad i razvoj u Kneževini Srbiji. Pored malih zanatskih radnji 40. godina 19. veka, osnivaju se i prvi jagodinski giganti u svim granama proizvodnje. Tako se 1846. godine u Jagodini osniva fabrika stakla, prva u ovom delu Srbije. Nedugo zatim, 1852. godine, Jagodina dobija i pivaru, koja će ostati upamćena kao jedna od najuspešnijih giganata krajem 20. veka. Struka i ljudi od znanja popisali su nasleđena i novoformirana preduzeća do 1999. godine sa ukupnim brojem zaposlenih, među kojima su fabrika kablova sa preko 10.000 radnika, Jagodinska pivara 1000 radnika i na hiljade indirektnih radnika, Budućnost koja je brojala preko 500 radnika, Žitomir preko 500 radnika, Livnica Minel preko 200 radnika, Štamparija Novi put preko 200 radnika, Resava preko 200 radnika, Jagodina prevoz više od 200 radnika, Građevinsko preduzeće Pomoravlje preko 200 radnika, Elmus stan preko 200 radnika, Trgovinsko preduzeće Morava preko 300 radnika, Oprema preko 100 radnika, Agrooprema preko 100 radnika, Palas preko 100 radnika, Ozrenka preko 50 radnika, Otpad Pomoravka preko 50 radnika, Navip preko 100 radnika, Mlekara preko 50 radnika. Matematički, prikaz je sledeći. Broj radnika 14.250 stalno zaposlenih i 5.500 indirektno zaposlenih, što je ukupno 19.750 radnika. U tom periodu radilo je 17 fabrika, niz malih, srednjih i privatnih preduzeća. Godišnji obrt kapitala u današnjoj valuti iznosio je oko 150 miliona evra za fabriku kablova, za Jagodinsku pivaru oko 50 miliona evra, 9 srednjih preduzeća donosilo je oko 135 miliona evra, 7 malih preduzeća oko 35 miliona evra. Ukupan saldo na godišnjem nivou iznosio je oko 370 miliona evra. Kada ovu cifru pomnožite sa prosečnim brojem godina firmi koje ne rade,
a to je 10 godina puta 370 miliona evra, dobija se neverovatna cifra od 3 milijarde 750 miliona evra. A onda dolazi 2000. godina i potpuni debakl jagodinske privrede. Državni i gradski vrh od tada do danas podstiče razvoj kancera u jagodinskoj privredi i tako direktno za samo par godina uništava sve što se može uništiti. Prodaje se sve u bescenje, a ono malo što je preživelo prvih 5 godina DOS-ove vladavine uništava sadašnja vlast, zaključno sa 2019. godinom. Osim privrednog mrtvaca fabrike kablova, uništeno je i prodato sve što je nosilo epitet privrednog subjekta u gradu. Ono što ostaje iza DOS-a i kasnije vlasti je čemer, jad i beda, pomešana sa tragedijom otpuštenih nesrećnih radnika i njihovih porodica. Jagodinske fabrike postaju atrakcija za snimanje horor filmova u kojima jagodinski radnici mogu da glume verodostojne uloge izgladnelih i prezaduženih ljudi bez prava na dostojanstven život. Statistika ne prepoznaje ni vlast ni opoziciju, a ona na današnji dan pred predstojeće izbore pokazuje. Ukupno uništenih fabrika 17. Broj radnika koji je ostao bez posla 19.750. Finansijski gubitak za samo 10 godina je 3 milijarde 750 miliona evra. Od tada do danas otvorene su samo 4 fabrike sa ukupno 3.000 zaposlenih radnika. Rešenje ovog problema je sledeće, a nalazi se u programskim načelima Grupe građana Bunt prava Jagodina. Oformit ćemo komisiju koja će preispitati sve sporne privatizacije. Oformit ćemo komisiju koja će se baviti pravima radnika Jagodinske pivare i fabrike kablova Svetozarevo. Poštovani sugrađani, 21. juna u Jagodini se ne sprovode lokalni izbori, već referendum. Referendum protiv onih koji su doveli do uništenja svih jagodinskih giganta ili za neke nove snage, mlade snage i perspektivne snage koje su rade da se uhvate u koštac rešavanja problema radnika Jagodinske pivare, radnika fabrike kablova, ali svih drugih radnika u Jagodini. Zato 21. juna birajte svojom glavom i zaokružite broj 2 na predstojećim lokalnim izborima. Pod rednim brojem 2 se nalazi naša koalicija Bunt prava Jagodina i Sloboda koja nam je sa vama zagarantovana. Voli svoju otadžbinu i ne želi da je napusti. Političku karijeru počinje u redovima Srpske radikalne stranke. Bio je predsjednik okružnog odbora i najmlađi funkcioner ove partije. Na izborima 2016. godine predvodio je sve odbore u Pomoravskom okrugu i bio visoko kotiran na poslaničkoj listi. Nakon izbora, razočaran stavom i postupcima pojedinih funkcionera prema članstvu, podnosi ostavku. Mnogi su mu govorili da je uzalud gubio vreme, ali se on nije predao. Poručuje da se ne treba žaliti na vreme, jer je rođen da ga učini boljim. Pozdravimo jednog od osnivača i pokretača Grupe građana Bunt prava Jagodina, kandidata za gradskog menadžera Aleksandra Racića. Pomaže Bog, slobodna i prava Jagodino! Kada sam ulazio u politiku pre nekih 10 godina, svi su mi govorili da mi to ne treba jer se tu gubi sloboda. Naravno, ja nisam odustao od toga i naišao sam čitajući neke knjige reči velikog Petra Kočića. Čoveka koji se bavio politikom s one strane Drine kada je to bilo najteže. Nikada nije bio vlast, bio je opozicija i borio se za srpski narod. A rekao je sledeće: ko iskreno i strasno ljubi
istinu, slobodu i otadžbinu, biće prezren i gladan kao pas, ali je zato slobodan i neustrašiv kao Bog. To smo mi, to je ova ekipa mladih ljudi, slobodna i neustrašiva kao Bog. Meni je veliko zadovoljstvo i čast što smo večeras na strelištu. Ovde se rodio bunt, ovde se rodila prava Jagodina, a nadam se da će se ovde roditi i prava Srbija. Miloš Obrenović, jedan od najmudrijih srpskih vladara, kada je krenuo u obaranje dosmanlijske vlasti, odnosno Dahija, a mogu slobodno da kažem da ni ova vlast ništa nije bolja od toga, ni ova republička, ni ova lokalna, isti su kao Dahije, imaju po 300 godina. Krenuo je u borbu pod Krstaš barjakom. Ja molim mog brata Duleta, sa kojim sam ovde zajedno formirao bunt, pa kasnije i pravu Jagodinu, da dođe ovde, da mu predam Krstaš barjak pod kojim ćemo krenuti u oslobađanje i vaskrsnuće prave Srbije. Ovo je trebalo da bude na planini, ali nema veze. Uradili smo ovde na strelištu, draže nam je ovde. Da se vratimo u tu 2016. godinu. Te 2016. godine mi smo bili na različitim listama. Te 2016. godine imali smo referendumsku atmosferu u Jagodini, imali smo jakog Dragana Markovića Palmu i veoma jaku Srpsku naprednu stranku. Oni su te 2016. godine izneverili 9154 birača u Jagodini. Tih 9154 ljudi glasalo je za promene u Jagodini. A šta se desilo prilikom prve sednice? Prilikom prve sednice u Skupštini grada, ti isti ljudi koji su dobili ogromno proverenje našeg grada, digli su ruku za pre nego i sam Dragan Marković Palma. Gde su danas? Evo ih sa nekim autobusom glume putujući cirkus po Jagodini, glume neku kampanju. Pre 2-3 nedelje bio sam u Dragocvetu, doživeo sam to da mi jedna žena koja ima negde između 45 i 50 godina kaže: ko ste vi? Ja kažem, mi smo jedina opozicija, skupili smo svu opoziciju koja 2016. godine nije prešla cenzus, a ona mi kaže: pa zar to nije Nikola i Srpska napredna stranka? Ljudi još uvek ne znaju da je Srpska napredna stranka u koaliciji sa Jedinstvenom Srbijom i to trebate da pričate svuda i na svakom koraku. Oni su prodali i izdali građane Jagodine i danas su uz skute Dragana Markovića Palme. Ono što je jako zanimljivo jeste i spot Srpske napredne stranke koji ste možda mogli da vidite u proteklih mesec dana, koji je bio aktivan i na društvenim mrežama i na ružičastoj televiziji, a koji je kasnije sklonjen zbog bruke i sramote. Možda nećete moći svi da vidite, ovo je mapa Republike Srbije na kojoj nema Kosova i Metohije, što znači da se državni vrh Srbije odrekao autonomne pokrajine Kosova i Metohije, što je skandalozno i sramno. Ali ono što je zanimljivo za nas Jagodince, na ovoj mapi nema ni Jagodine. Jagodina je izbrisana sa političke mape Srpske napredne stranke i izbrisana je onog trenutka kada je ušla u koaliciju sa Draganom Markovićem Palmom. U to ide i činjenica da su u kampanji sada u proteklih mesec i po dana na svim tribinama Jedinstvene Srbije bili samo članovi Jedinstvene Srbije, nigde nije bilo naprednjaka. A upravo taj Nikola Radosavljević je, čini mi se, 3. ili 4. na toj listi. Nije ih bilo nigde. Ljudi, tu se postavlja prosto pitanje. Koga je tu sramota? Da li je sramota Palmu što je s naprednjacima ili je naprednjake sramota što su u koaliciji sa Palmom? Zato trebamo da se borimo, da ih smenimo. I kad kažemo apsolutistička vlast, mnogi to i ne razumeju šta to znači. Pa to znači, na primjer, da na Republici imate jednog čoveka, Aleksandra Vučića, koji vuče sve konce.
On je ministar u svim ministarstvima, on je u svim resorima glavni i o svemu on odlučuje. Takav isti sistem imamo i u Jagodini. U Jagodini o svemu odlučuje jedan čovek, Dragan Marković Palma. Protiv toga se borimo, da vratimo institucije tamo gde im je mesto. Šta je sa gradonačelnikom? Da me neko ne shvati pogrešno, nemam ništa protiv penzionera. Moj deda je penzioner i večeras je tu i mnogo ga volim. Ali on pre 20 godina otišao u penziju, a godište je isto kao i naš gradonačelnik Ratko Stevanović. Znači, gospodine Stevanoviću, vama nije mesto da budete gradonačelnik, nego da odete u penziju i da čuvate svoje unučiće, a ne da primate i platu i penziju. I da se razumemo, nije on jedini, ima ih mnogo. Mnogo je tu onih koji primaju i plate i penzije i zauzimaju mesta upravo vama koji ste ovde ili vašoj deci. Još jedna jako bitna stvar. Ako 21. juna ne glasate za broj 2 i za promene u Jagodini, kao što je Dule i Sale rekao, mi ne možemo da pobedimo na ovim, mada se nikad ne zna. Nikad se ne zna šta nosi dana, šta nosi noć. Mi možda ne možemo da pobedimo na ovim izborima, ali možemo da ih kvrcnemo. Ako ih ne budemo kvrcnuli, imat ćete drugi veliki problem. A taj problem je da ova vlast koja vlada 16 godina, oni vladaju 16 godina, ali unutar te vlasti nalaze se ljudi koji vladaju 30 godina. Sada na te fotelje koje su 30 godina uzurpirali, pokušavaju da uvuku svoju decu. I onda ćemo imati veliki problem. 30 godina ste trpeli jedne iste ljude, a sada će vaša deca da trpe njihovu decu. To 21. ne smemo da dozvolimo. Moramo da ih pošaljemo na političko smetlište i u političku istoriju. Glasajte za nas, nećemo vas izneveriti, bit ćemo opozicija onako kako smo to i obećali, neće im sednice trajati onako kratko. A jedan prijatelj mi je rekao, kaže, kako ćete to da izvedete, ne možete protiv sile. Ima jedna mnogo lepa izreka koju stalno volim da citiram, a koju je govorio veliki Aleksa Šantić. On kaže, mi znamo sudbu i sve što nas čeka, no strah nam neće zalediti grudi. Volovi jaram trpe, a ne ljudi, Bog je slobodu dao za čoveka. Mi se posle 21. nećemo predati i molimo Boga da ta prva sednica bude baš na Vidovdan, jer se na Vidovdan vidi ko je ko. 21. na izborima zaokružite broj 2, listu Bunt prava Jagodina, Dušan Marković, Aleksandar Grković i Aleksandar Racić. Do pobede prave Jagodine, Bog vas pogledao! Ja sada molim predstavnike liste da dođu na pozornicu i sve vas pozdrave. I da vas još jednom, dragi sugrađani, podsjetim da 21. juna zaokružite broj 2. Podržite mlade, sposobne, poštene, energične, obrazovane ljude koji će svojim zalaganjem i udarničkim radom doprineti da Jagodina postane pristojan grad. Do pobede prave Jagodine! Trebala je, što ste mi isključili? Trebala je da ide ovde muzika, ali muzike nema. A mi možemo i da pevamo, jel tako? I sad ćemo da pevamo. Tako. Hriste Bože, raspeti i sveti, srpska zemlja kroz oblake leti, leti preko nebeskih visina, krila su joj Morava i Drina. Ajde, dosta. Do pobede, braće i sestre!